To prangsi pidi karsa mailang kasitong pidi sitong ato ka tung pan la pen online pen nang ke jonon ato ka tung pan asta tung pejok bang ang Yesus Kristo men pen kardom pajirik lo kardom sinili cengce ko nili hasolam lang dam lang nili kilang nam sila ke luna nombor kong kebra pli ang deng su isipen ke thom luna nombor kong kebra pli ang deng su isipen ke thoman nili por hilang hempu afon ne kai ke choroji lapen ki ro ne inton kokke la ke klem tang ana sona pot ne la fan roji ke chene ke poatung arjitha lapen che hok tha hempu ke the ne pendang lok pasithang na la amen ili ro rapen lona babel ka porhi lapen karjuk tha nam hejme pedona ili hana madom la kang thenai hempu isu na kan ropar pilo nang nek tum nong ke jado nang udum de pong kan ropar pilo bendo bang putin masa nang kong long ki bia pos pan rolo la pen tum kita tang ru pen nong asta bang putin masa tuhan misen pen tuhan ke jado pen mi pen ke raidon pen mi pos nang pan ke ru pilen pu pinin tum nang dum pate bok tulo nang pan ke ro la pen karchui pan tum dang lang la pu isu asa bang putin masa tum hinga klong pan ke ro pen karchui pen thegi sonan ni bang putin la pan sta nang pitayang puso. Kasi noon cheng ko nang kan hizumi dei fansi kecheng kan mugi jud asta Yesus Kristus ng kan chordong do. Amen. Tum thurpet pen tum athue lu kan dun sinang luna nombor aban pen aban athui pen kret rock la pen akimi krepli thurpet pen dun sinang
dam thonam tu lam kapaklang apor sian pon pit ponon asin non itu pastor fansi apor pilo. Putot kadowe pandame yang puji Yesus Kristus amen ben kesang kon kroni ada kaldom di bazir lah tapi ni rong kalaneria samjam tun hasil padang di dan ang mujab jetong te pulang pa akhirnya di partai lah dan itu darja yang megateng te itu farm worker kini pandame installation program dosa malang istodet kan jasa yang kita mujab dong jadi long lah so prang milih ini yang punya hak lah. Ane tu mariwan tak mereka orang buang ni pasal curi-curi ni lah. Kan orang le ponte, amahang orang lah bab sedang. Angkat tonsil ni, kan ni bang. Cepet dia mengendap itu asin lah penek agos abang kai tu akhir lot akhir. Lah som dah sih ini menjadi tu tak langkai apa. Sekarang ni bang cepet ni minimum 2 meter distance gunai lama untuk social distancing lah government announce dan tang kita social clearing ko isu kan ke unlock for ateng lo boleh nanti itu bang paru isu kan bang sok bang paru siang tu jitong itu mo social clearing ko isu yang kita nak social clearing kita dalam ke putat kado yang pada ni akhirnya dibuat kan adon tin online kan metang-metang hampen mengelang bom kaca mana itu dan bom untuk hantaran ini. Akhirnya kita itu lah. Itu melang alhi son do dan kita do alhi lah itu alam so alam tu bangkai recognize bang ini hang lah sampi rini long hampi tu dah sekarang dah tahu yang itu apa dah. Juru partai lah ini kan ada partai ni asopo lah asopo klaim. Lukasen be la non have USA be nang lelang itu lang itu nak kacau mai lang setang dong kata ni akhirnya di partai lah ini tak apa yang lah so lam peklang bersih ni putat ni ngado lam pasti tanya pantai ni yang poju yang si ini ni ngado lam je tanya sodak dong kata apa sih ini sangpi rini rong hampi pasti datang kok sehingga dalam kami itu betul, dalam masih dah hak. So di sini, aku jaga perhatian anak kau itu. Dalam bangsa, ini dalam kami mesti kalau kita mesti cepat lah. Dapat itu Kristo man ko rape akati achikli diheti unsutu pai putu anak hanta ibu disua kardom pajir non ada ni kana porna mi pipo main ku pastor mata curu partilo tapi non ni ada kerja ke kuhlo nali tu hanta akiru ipiji apa nilicor July 26 kami anak hangkot nela sitami na dipujar sa member pi pastor dikon kadu kami tunta nilitu menghantar domen ajarat dun ini ngapa pli tapi pastor tun sana itu evangelis nilihem lang pen anak naldompi tapi Nini bangsam ko kadu bipanda churu par piglo late ani di karja ke la piglo nilige pachlan sa member sitame nona bangke dan BBC LOC membership
Judulnya bersih, nang itu mangu kau jablo, kasih nang itu ningang sampai itu makan, nang dengpon mau bersih, nintilah, nape, alita nilicor kan stame, nang itu kaldo muhut, kaya tateng ni pondri, nang likarjo, arna melong ditudun siapa, sini. Nililah nili utek lo nili kicok cilo kan tanang litun diano pasti puliso kalau pajola itu mereka Jorola sambil ini ramhan dibanjak mengenai dalam ketan dan ang itu sa mong kami dak tulang kerjakan juga akhirnya si dan nanti si kami lang itu kesulitan kami ang pembicara itu mengkaitkan dan katanya kira itu katanya alam hamzah sama ada kiri dipakai lah ni kalau alam cekan dulu itu lah itu memang cuma jago taruh masih alam tak ada kan ni kalau alam kaitan dengan hal Apor ni dipocor particular nili besa pap kibang dilang arni nili klan hello kasi arna mangno akan palok dikon lape members ang dia chuang lo pardon Joro lo non mat patlang kenang sot ke langsing teglong lo dolang proten bo sanso mo kerja kaiting do bombo lapen anam hata mi tu muro na juaru yang kardom kerja tame do bom lo lapen mali atum tamatu mi pen alang kena kerja tame ceng ala asana taksi sambil service atum tame do bom lo lapen pada sontar nasi men bersih atum tame mo gurbar ban ke kerja do bom mi langko stame itu kadang keban kado boleh lah government sa tempe ang itu mencari-cari pensip ibang hindi pasal itu baca nila anam hana kiro bilang itu cinghon sar rajen teron alang dat agriculture along si kamklem trong daban mo sa retire retired pen alang akidure do lo keseksa do lo sama anam kan hon pen ama thang chordom itu kardom kan jo alang non pension regular pension long lo kan ke long ceng pension tangka alang jo si so gereja ham kimi lo ba so gereja ham ke patang ni pangsi alang suri thongkep le kai tangka gereja ham kimi pangsi alang panong de pat ni ya kiru bilang bahwa kalau mutane dan kita kalau mutane kalau bagi pasal ni pama non mari lihat si en ben job ke jabang kan mo kalau dame aja pon na Tocoro perpiglo tum jingon pastor dan kenang sa dalaman stand Tuhan en pacindi pon lo aso non itum kadong poren pona aprang sin itum kiro kadong la dong pona itum ajir incluye pi mondulia long kadong girja ki paman long apot itum anam pan ro pona itum pandemic coronavirus penajong itum penangan arjiding pen itum Dopolong dan lo konsta asona warsa kuno kilong tu konsta itu anang kan ropona lapen ongdung member wansta ana mabengkong pen biben penangatum bilo itu coronavirus pen stand di hanang pejok konpot itu anang kan sta ropon sina lapen mo pastor ta bachidi konlo itu cinghon monduli member Rajan Teron sta alang li NCP fan ningkang sampen 29,800 people sta itu ropona kasi non itu aprang si kiro kadong na dong pona nga Sofia ko itu kang kadong pona kasi nilitu juga pastor ren japon si itu ang DC itu kiro kadong pona kadom na kebar bigang tunai sining hada tumpo nang kanang rolo nang kang hara kan solaan ke the nai ta bang krin phantan ne
mai ke so ku ni mau ma famous sat ke lang dong an na pe job bong si nang itu han ring dog ring itu nang ribon na ribon itu ong mu jot pe itu nang kardang ham chingrum thek bong bong tham ro asli service atum ta ne apen marli atum ta na tu bi ba chingrum ma thek lo apen kardang ge jate me last Thursday pe tu ke do bong bong ini ta me itu rong kalang na sam chong ma men ban ong mu jot ta ka sam chong tu ke nang chetong ben ban tu itu ta ham chilang me chet tu ko Dolar di mana pertemuan konsul anak guru lo, sarajan teron alang apa nak perjume sih, alang cumuri karya mana haksi alang joy ke joy wan ben sona tangka celong cenglo so celong cenglo tangka terne, so kerja yang petang kami dengan kita sepeda terkait petang anak guru, ya ke kolam kami nak songkan dor tu perjume kita, sarajan teron and family tu nak kami nak anu saya juga nak kita bersih, nak sebab kan kira apa, hem puji superstar aman bersih. Doa nak kerol, nang sebab kira apa? Yang buat superstar aman masa kami panggil. Amen. Tolong tu sering rekadom tu adom ponsina, tu dah prayer points mesti dulu. Prasin tu kisah dengan adom pona, tu habiteron alang sta COVID-19 pada jok, non home quarantine se dobo, no salang konstan tu kadom huc patha ponsina. Lapen senior pastor lapen ahe masor ta malaria lapen typhoid long lapen ajo alang ni tum sta non treatment and bangla la sila tu sta prapsin ben kimi thek je sta tu kadom gut konang tu anta lapen itu kode Albert Ronghang alang ni sta penang harjiding tuipen typhoid long la ta si non asap so mi muchon la si kimi bimi thek je sta tu adom pona lapen tumi morning ki phangcho alang sta tumi along so that ku ase alang sta check up la to we claim bom ase alang sta kopi soine putate bon stan tum kardom pen alang than cherab dun sna rabjin ke mi thekji la pen resirong hangpi alang sta la som that taksi kiso la se alang sta ne tum kardom hot matha pon sna la pen ako itu adong postang mohat itu ini rongapi alang itu ham constant tu adong postna itu karditang JSP alang le seta COVID-19 penjok prevention nang kalau bangsa alang le ham no anse anam hujumi kidripan itu alang itu pasta anam da mikrian sta pebendo nang lapen alang itu pasta tu kardom pen mata pasta anse anam sta alang le Ông cái đôi thầy chia phán sát thì tụi adom persona. Tapi itu aku adom persona là cái số đẹp tụi nó. Tapi nomor ini là cái cross culture mission apa adom persona itu penang arjiting lo itu cross culture mission apa itu Nepal along itu ketoi di fansin itu jisik bong lo lah sila kato kawista kichun pemi thek je fansta itu missionary ke long thek ji la pen kato kawe ansa ke bachun pon thek pan itu kardom pen matha pon sina la pen corona ke so ke long atum ke meda prime pan la ke so tu mon tum do lo la sila kato kawe tu fansta rapsin pen ke mi thek je fansta itu kardom pen chera pon sina la pen pini nomor 3 ini ke KBC mission day ba KBC vision 2020 busir pon la si ini ke alang itu hang kardom pi ani lo asin itu ardom posta tu mission long ke jatu KBC long mission secretary Kamson Rongpar la pan alang di atim tu hansta tu ardom pisna alang itu lakato kawe Karbiang long baptis convention long sta mission akam ki pangtang kontek dia pansta KBC vision 2020 apa nalang itu planning pon lo lakato ka westa ki chun kontek dia pansta itu adom pon sina na sintum la ang dis sintum adom mang ne di benceng pon sila ang adom lakato ka we sidinga thadong tum ko yang pusu nang pang rutulo nang tum long kijaron ber posan ro parpelo Lasinona por na pan adom lo yang pusu itum long benangan COVID-19 benajok sa keso tum do yang pusu na tum kode abeteron lang lista COVID-19 benajok so tela sila prapsin ben kimi thekje fansana panji chodom lo yang pusu ben tum kode Albert Ronghang
dan gresi rong hangpi morning ki phangchu lapen la son thak thak se apreke sutum do pigla to ka wete manasta nang phansi hodai la puisu nang prapjin ben kimi thekji phansta nang phansi akira penja kong chang la puisu nang bang hutin phansta nang riar even be phela bang hutin phansta nang pemi thai puisu lapen la son thak thak se puisu tum kartang JSP family tu mas nang deng hodai tu lo alang tu long nang mikro bandung tha lapen rapong thalang tu long na son ning du kabut to ka bilos da pa he bun thalang tu long nang ja kong bit ta ning bi pri dun tu thai pu so lang le tu pan ha pu lapen aku no na dong tu le pu su ni tu penang arjiting pen ni tu cross culture mission of Afghanistan itu Nepal det la pen ka preka det stan itu asam claim monji sik tu yang pujo la ka do ka be kichun be me thai je pan sa pan shordong do ni tu mesena missionary ki long thai je pan sa na pan se chordong de pu su la pen udah ke dam pen itu as birta ke mis ta ke prasar thai je pan sa na pan sa ki rap pen ja kong cha wa pu su la pen son thak thak se India dang sta pen nang ko COVID-19 ke suatu untuk pigan yang puisu, nasilah kata kau ke sudah tumpan ans tenang redeng sudah yang puisu, nampak hutin masa abjin kan, pamit hegi pasta na pasta kira apa pencapong cang yang puisu, lapen pini itu KBC Fair Day bahan itu mission apa, kadomani yang puisu lah senona pun apa KBC mission team dengan senang redeng wadai itu lah yang puisu, lang itu mesti Beta kami ke persarang, hansi ke klaim pot hek dia pansta, nangalang tum pansta, rabun tha, tum singhon, mission secretary, kam son rong par, lapen alang tum risang ho, lapen ati matum ansta, la mission akam long, ke klaim kot sebadu kong senang rabun tha yang puisu, lapen na tawar alang tum hanjadun bong tha yang puisu, sila kato kami ansta nang pansa kira penca kong chala yang puisu, sila suning dia kadom ansta nang pansi hodai tu yang puisu nang Laka suning dia kadom as lang ding pon pola pena to ka bensta nang tuma pe pleng ko ko sintu ning thele puso at nang ka hujumi pen sa kong dei pansi Yesu Kristo men pensi chordom lo amen tonon itum akapeda ang deng dam tunang plek se ka dun len tuma jupona kasi nili suning rilon itu singhon kote Probason darang alang lipen itu prekse katun itu fan parjukon po. Check. Hello, hello. Hello, check. Praksi mai hem pula pen program ko bunti tum hansune kero pilo ni men son ketha konten apor ni pon ko nili kilun pon jelun la ke methang bonda pon alun dangkang hon ko an ke the tu kichok dam deret du ko ka thek ji bon sene kichok che don sene anam phan mang ho dia pon
Churuparpik lo, tum jinghon kote probason terasa churuparpik lo, nangkang hon kon kithi kolun itu fan amat hang ke bondalun, asin tu fan jumi sen kan itu fan parji posta, alang ni long anam hi jumi ansu se pidonang la pen kebang jani usita, ansu son ke bondalun pen da itu fan kiro karchu mai lang sta ke pidon bomi pasi choneng ritulo. Asinon itu dan cirung senang, dan kirung jatuh, nilai curing rilo, alon lapen serlika, sedang main pada curing rilo, kasi intum dan rung rekor sih itu dan apa saka hujumi itu singhon, di gonpo singnar sih itu sedan hak hujumi hang konpo, kasi rung rekor sih itu dan saka hujumi hang konpo. Anam jagram sinang sining ethak kedu tibarpik itu mako empu pini na li sangkong ke ni skame nitum nupan kartu pulang pos kami nupan parpik lo empu unfortunately nitum mekang empian panong dan Just West kami itu nang fansi panong empu nang lila ipi bang putin long kami nang pil jumia duta lapen empu kirim gibi tumbu tax kami so dance kami kirim kami di panang pil jumia duta sehingga kirung atum along ansame nang pil jumia duta pasi Jisu men pansi jorama. Amen. Suruh parpik lo, sinon itu alam so film itu anam lam arju ponongji, kasi itu arju jekun tum kaci sigason tum lun ponsena 188 alun itu lun ponsena tan fan bangso alam Turpet lo na? Hey,
Karun itu anang lam na juponang sinon tu jinghon pastor ban se apor pilo. Uthot kadang banda me ko Yesus Kristus aman kan kesampang thian ni hat kardon tu pajir la ang li tum pen kita nam ra pe ji ning hang la na kan pu Yesus Kristus ke kang bodera tu phan kiri nang kiri pen ni pe jog ye phansi ke bang ko lam ma si ni thandam ji pen Bible text ni lik andam pen an do ji same da Matthew ang deng pi Trainer cap ang deng so crazy kan sini kampu pon ji na nili kada we aparman itu Bible cingpu seksa dai bosun ni por idat po Matthew chapter 18 verse 11 Matthew ang deng pi trainer cap ang deng so crazy kang botang atum aphan kape jok ji si munit aso po ke kewan kang botang atum aphan kape jok ji si munit aso po ke kewan arnam lamathak arjume dona uthot kardaban arnam dong pate bok thusina thebar bekang tuinai sining thado itombo nan pan alam so pi nan phan pe kroi rap ke deng jom ben nang somar dom ben nang sobang the alam ko ite si nang ke bang ko ma alam je thandam ni pam si de da ar jap ne de ning to ben ning ma thalam an lam undang lang pher han ko kai jong ther ban pe jume don ra ne ke than bang la kan kar la tum anda me nang lam kan som pe har jume ke rap ke lang si nang jing han bar be so ko kan ther ra ba hem pu Jesu Kristo aman ma si ai har jume amen Matthias ang deng pi trainer cap ang deng so crazy itu ma kar bi Bible lang ke la so awas do stame original manuscript lang ke la so ang deng bang awde kay itong kar bi Bible ke apra missionary hotok sahab si nang translate di most likely alam King James version kan sige endam botai ba kasi dotok stame penana Bible lang bang ke la song deng awde non New International Version lang to la pen part of New Living Translation lang bang ke Matthew ang deng bi trainer cap ang deng so cap ke do crazy bang awde masih krehini kap lang kap tame idam kar bi Bible lang do si Israel manuscript lang awde kasi salam tulak kan Bible scholar to salam cepat debate asan do same Allah na bang ke la thang akeh ngoda we salam bang ke Christian message pan doctrine pan thang akeh siksa ka kasi kana Bible scholar aton ku la si New Revised American Standard Version lapen New King James Version lapen King James Version angke la so Bible verse lang do lapen thang doctrinal pan thang Christian message pan itu mai kroy pan siksa awe ba panan Bible scholar pa la ke do sige melo kalite Matthew ang deng pi trainer cap do po trainer cap ang so cap do po ang so crazy awe den crazy cap tam flake lang ada pot ke dolo pot la fill up the gap la pen por hidam bom lo ponte da kang bodera meresa John Paroisi ang bom e John bang ang bodera apian por hidam de technology ang so crazy ban tua pi aberan ke ampe 99 ang ke alang cik long tak cik bodera kok si la John nat kang bodera kana ciri dam si api je long kan je hablu walam si to la so Bible verse pen jinglit jot la pen ke poplok Bible verse bang ke itu la synoptic gospel lang bang lugang deng pi crazy cap ang deng so cap long tame ke tok tam sab to bich prek dam do munita so po ke kang botang atu phan kiri ji si wang le da mathi long bang ke munit kang botang atu ma phan ke pe jok ji si munita so po wang le pulo ke pe jok ji si wang lo pulo mathi wang deng pi trainer ke crazy bang ke lug bang ke prek dam bang ke jinglit ko kiri ji si la si pinya atau pik thandan ke ba hem pu Jesu Kristo so perhelong ke wang ke kang bodera tu phan kiri ji si wang lo la pen kiri jot kali na ke pe jok ji si wang lo to sini li la so pen la hini pachirap si ate pi ason ke banda dam Jesu Kristo amahan ke thek
Aprang tame dong si Christmas atau mulang dam lo pon te mathiwang deng pi i siang deng so in ko dai si pirthe apo Joseph alang phan miri phan a hemasor ba kama hu alang phan ke than ke hana mathiwang deng pi kre mathiwang deng pi siang deng so in ko dai si dang pula miri uso pirthe pa he che ji la pen nangli la phan Jisu busa amen inangji amen ding song amen irdangji pima alang lisi amen thang mani ta tum apa bhai ba phan pejok ji ki pejok lisi hem pu Jisu Kristo ke la so per thelong wang na ko pi aposi ki pejok ji phan si wang ko langdam lo pon te da dum do lo romanang ding pi ko ra ka thom ang ding so ko ka thom langdam lo pon te atheke ka dok we mani ta me pap Klaim tan lo, lapan pawe klaim dat pan jok si itu arna madaka tur nong pe arna madaka tur pe itu cingbar ke dalam. Usi roman ang dengpi ke thom ang deng so engkau ra ke thom ang temi than lo. Pe roman ang dengpi ke thom ang deng so kem long temi pulo, atheke hastro pulo. Dhoromia bang inutawe, there is no one righteous, no not one. Kado we mesti temi pawe klaim tang tuming se. Usi roman ang dengpi ke thom ang deng so ke long da me pulo roman ang deng pi throk ang deng se ko ro tham long dam lo pote pap klem lo ponte alle ko pilo tonte alam ko pilo for the wages of sin is death pa do se klem lo pote anam gitu nang ji ke ki thi lo to se da roman ang deng pi throk ang deng so ko ro tham long to tham ke tham lo la so po si dang Yesus Kristo ang deng luglong tek langgam thong langgam lo bre tek thong ni lugang deng pi pho ang deng so thong ka bra isi pen thong ka bra ni long tame alang pu no Yesu thak si hala tu man pulo apran ke mesen atum kali ke so that atum si doktor nang ji dhormi atum kali bonta papi atum aning ki chiruji aphansi ke phaji si dili ke bang aw ko pran mesen atum hang doktor nang ne Oke so karjong ke so ba oke so da tu hang doktor nang ji so se da aw kan se na tu han ke doktor nang ne ingthir at atum han bang ke ingthir at atum han ne ke bang li ne ke papi atum phan ba papi atum phan aning pachirui pen atum ke pha pen la tu ke jok isi ni wa ni ke bang lo posi ni ke bang posi lu bang deng pi pho ang deng so thong ke bra isi pen ini lang nam thek long lo pote ke che chok lo parim Old Testament long lang dam lo polo thek la lang dam lo be thek dom ji Isaiah yang deng pi phok ke bra ke thom ang so thok long da me da ka tham ili ka do we bi me sa ka sonsi ing bodang lo we are all like sheep gone astray in the Bible long ke ili ke do an bi me sa ka sonsi ing bodang lo abang potin ta methang atawasi ji surya lo itu metang tek jam re jam lo itu arnam phan panung kup arnam phan tum chi obup si itu kan el posi arnam asopo so per thelong ke bang nang ko ka thege la hano la pen ini ke KBC mission Sunday usually kichili sabo der don halos na me la pen to da apor ang weko ta me KBC mission secretary ban voice message ni ari long long kana lang tuma thim ke nam ke la na together in mission akam beta ke me akam phan ili claim ra petang ji chitur ra petang ji na penan karbeng long bong apan karbeng long kanang tanan ta me bang adin bang ajutang along anda me dum claim pa nang ko selang mission secretary bang lam tang ko patir pi pa la pen stame at amuda lam ke बेटा के में के प्रसार जी बा बेटा के में काम क्लेम ही बोलते इल्तुम चेलांग पे नंजी कन्वेंशन देख के उन्हें एसोसिएशन देख के उन्हें कन्वेंशन चार्ज का दो हुए तुम पार्टनर इतुम लाइक माइंडेड तुम आन चेलांग पे से इतुम क्लेम नंजी कली बोलते इतुम बेटा के में इतुम पलेदाम पे है के देती lasi ini itu abang putin tamai lasolam itum han pacam mata long nangji itum ke tham kali itum ke papi ba itum ke kang putin tamai sam sona phak itum ke kang thira itum nu ta we ampen
mison mate ke toya kam ke klem chenge itu muni tatum kali arnams ke klem cheng nasi Latin atau ma theology Latin atau ma Christian theology long pulo missio de ke arnam ha mate Latin lamban missio de pa bangke kala arnam si ke toya bang ba arnam ke toya kam ke arnam si ke klem cheng nasi Africa long inut a missionary David Livingstone bang pulo God had only one son and he made that son a missionary. David Livingstone pulo arnam so poi pumpet do sa malang so perthelong missionary si ason si nang toy. Hempo Yesus Kristo ko pipo si ke bang nang kokma pulo ponte itum kibir pen Ariwang si karjong bobong lo si so karjong ke pang bobida ji pha nang pejok ji bang si ba thang so poi pumpet aso perthelong wang nang kokma la pen la so lam si tum pathe nang ji ba so lam tum abang putin ta me RD nang ji mondli jong si reng nang ji mondli jong se jing thur po nang ji ba prang po nang ji pulo ponte ni tum abang putin ta me kang bodet akar jong atum phan ke pe jog ya ka mang ta abang putin ta me ang hor nang ji daga pastor dikon atum makam chat pili evangelist missionary akam atum chat pili abang putin ta me e don era batu phan laso birta ke me phan ben alang tum ta me itum le ki judunya che the abor ga long san tha nang ke long dun de la atum han ta me itum ki judunya che the ge pa long ta ge phan kam bu Yesus Kristo abirta ke me itum phan ba che thang ji people lo bonde la ke itum phan hukum it's a biblical mandate la no ke thenai hukum itum abang putin phan ta me nang gi pige kam bu Yesus Kristo Ula suhut ke tinggal surinya perang gala alang ni. Ari sang hut masih tanda kang lo teman. Mathiong deng pi engko yang deng so krisir kepen. Mathiong deng pi engko renner kep sorry ang deng so krisir kepen engko yang selang dam lo. Ula so ari sang hut masih ari sang hut bang kreni masih tanda kang lo mas sama piniar ni ke. Itu Yesus Kristo par ke kroy tum arge itu ari sang hut masih lo pasi. Daso biblical mandate. Daso ke chok abirta ke me itu abang putin tame than nang ji lapen itu jungjung ma daklam nang ji personal evangelism daklam nang ji mondali pen daklam nang ji lapen itu convention association pen partner pen chelang pen tame itu claim nang ji lalu mane itu bisona kam bhang ke claim rap pen nang ji chitu rap pen nang ji athe ani wang si karjong ing bobo ma podo lasida hastu bang kir mathiam ding pin ko rang ke bang so Krisir ke pening ko lang song si tok lo la hero nang tum damra pirthe dangan a thai do ana phan sang hu bap langra po so po la ben kar jong ke la men pen lang tum han baptism pinong la pen le nang tum han ang than te kang lam an ala to ban ke pat khoi ji le nang le tum thana la pen chuni kha ne la bang so kai ju jit tik an ta me nang tum along nang do ji nang do dun ji ni nang than na lam an nang le tum than dam long apa nang tum ke dam long nang tum ke than dam long nang tum det le nang tum long ta me nang do don ji usi methiong deng ping ko ra ke ang deng so in ko long ta me itu phan than dam tang te la hano itu bichini nai amud alam ke ta bang putin ta me bita ke me ka phan itu me klem nang ni to ma auto binong lo ne ke jok long son thot ne Kristo kan hon ke chomat long ason thot nang chomat don long de ra to phan so Yesus Kristo kang hon alam thek ana to war pan tum thani no het ni to korte baba son te me ame thang cho bonda si hem pu Yesus Kristo kang hon alun arna makam alun silun arna ni to phala ana kang hon la ana kang hon ke the ame thang so po ipum pet ta me ni to phanang chi pidan people lo ponte nang ni itu phan kai par kai alang long sin ngi hamring meng pa do long ni pang itu phan pe jok ni pang se ma thang so po pet hem pu Yesus Kristo me wang si cross at hat nang lipa ba parman cross at hat nar klipilo la si itu ma hu disi ke itu pa pilo ta ma
sta non ke Yesus Kristo aphan ke kroi pan jok itu ngedam tang ke chok che ke le to an chikubir pen ha Yesus Kristo aphan ke kroi pan jok arna matang jin so dan itu ke choma don long pan jok non ke ni tum ke jok long tang lo once we are sinner now we are saved but we are saved sinner ba ke jok ke long tang apa pila au chi ke pa pila do bang pudin ta me itu mathe Bible si teman thala kang khira tu minut ta we usi pula kado we me pa klem tang lo benar nama da ka tur ben ching par bidadar sta me hempu Yesus Kristo pa na jok nang lipa ko sa thak nang khi pe na jok pini itum ya pable air dang sta me hempu Yesus Kristo pa na jok itum ar ke lo sa nan plang na pa plang de lo ko ansi ni hang pen ni chi ke lo ma la ansi nang pap ta me nang pedan nang war pedang ji as far as the east is from the east, as far as the east is from the west, so far as I will throw away your sin. But nang pap ta me ansi nang pehlo dam ji ni hang pen ni chi ke chetong de lo apa si ar nam dong si to phan e pap do anang dia tang lo ponte mudi do son de chi pur lem de ar nam bali lo once you forgive he forget ito pang si dia tang lo ponte alang ito pap ta me nang ting ni de ji la pen itu mo si Kristo pen selang pen lo ponte ilige kapin chong ki bil apanan dam tang lo langon akimi lang tang lo ini kure nang teng pi pong ning secret rock silong tang itu pana tang tang te hem puti si Kristo pan ke kroi pen itu ma hirju me itu bang pudun ta me long mong sang thek thek long lo la si hem puti si Kristo ke bang ke ma thiam deng pi ke nang so crazy long pung ang si tang botang atuam pan ke pi jok si long luk long ma pusong si tang botang atuam pan kiri si wang alang itu pan nang ri lo ma thang si ke the nang so si nang ri lo itu pan nang long lo pa arna ma kang jin so pen jok si ni tum ta me hem puti si Kristo men dia long si ki chu na che the abor long tang lo la si la so nang ke long dun de lang atuam pan itu abang prin ta me ang hor hem puti si Kristo kang hor ni chomot long tang atuman nang chomot dun long le da pan nang chini dun de nang chini dun de lang atuam pan ke thandam nang ji pachini nang nang hor ke itu ma bang putin long ta me dolo la itu me klem rek nang akam lo pasolam itu pan abang putin ta me pati ma tha dam long ra an se itu ma kai chite pen jo ba itu munduli pen jo ta me arna ma da ka to no le na ta pen Kristo ta me pachana arna me ta bang kin ba an se ren me ba la amen To Rupert Piglo, itu Cingkon Pastor, pini itu mission akan kardom piani lah si itu Mark Kretro Kretpolong Tokson si damrang tu birthday ada birthday kami prosar damrang itu lah si tu abang putin sta itu ang hordo lah kan itu masih kata kami itu sta itu masih ang hor itu carpu ponang sih lah si kata kami itu sta itu Arna bang kacini itu angke itu mission kami klaim ke itu dihek tu pelo kisar tu pelo monsta abang putin ang hor itu tu lagi itu mission kam bang putin stan itu klaim nai lapen itu berita kami long lagi tong sansi kata kami ang hor lagi commandments ke pila itu atau kami itu cuma taponang lapen itu Sita berita kami ka prosar asap belok sta itu cerap ng banglo na churo parpiglo itu pastor itu mas salam jumisen ben itu mana kita pot alang li hemisila ben ministry long sta anam hirjumi pedona asinon itu turpet ben itu kijoda dun sina dona nomor ke apan long ke Haro klira ingkora proxy. Tum trumpet lo na kado kawin.
427. Apan long production đang tôi tha cắt hạng là cái 427. 27. Nah, terus mikir apa? Kau tipe silang sipulo na ko'y katiyan. Awen piso kisi halatun na ko'y katiyan. Hampo kadang mangkisi. Oh, sini apa itu aku. Ang imen aku na angga. Sini apa contoh dan kerja kata ani kaya. Pinili itu kita mesti pinili itu apa. Apa itu kalau apa itu. Tum kedatang contoh dan itu
baik dah Tuhan dia. Bes saat kelam jelek dan tu makan. Mata Hindu Jepang kan Tuhan di sana. Maka lapian Jepang lapian anu apa tapi Tuhan. Amen. Kado kawin Tuhan sta, akhirnya perfect lah.